14 3 nshanju not TV West nehinda Sunday etabe ekutwara omukatare kugureba omwanya gutariho ndo umuntu arahurira n'ingamba nkira kugamba ngo umukaze ni Sevia note atari umukazo wanje wenga omukazi wena ni Sevia yahuri yayikiriza kubahurire shano kwenda kwefisa umutima abuko omushirano wotine cyori hariho yabaye sati yanje yanayiro nakaya nkiro mwaka jana ka mu kujora mu kasheshe. I mean that's not what hato yebuze esati emwe yo kwana ka murro hato ono yawa kana zwara konko zo koresa kazi zo kani zibona hakiri no bwenzuguza kongera katabe yo koresa TV West na kwa chiro makuru Agacencwire amazina Mbabazi Charity kandi nyine Loyce Gavah erizoba nsande ebirona na mshanjwe kwa mshanje 15 kandi ntuja kwisiyaho amakuru Agacencwire hanyuma yo kwisiyaho ebijamutwe emitwe y'amakuru ne kushikibwaho Roseform. At Roseform, we deliver in real time. Roseform. Shabarisa witware lyambara His Grace Lambert Beinomcha yasima batantiro parish ya Kitabi omubushenyi abantu bambaswe imyaka igana na mukaga muramaga omisho gatani ya mukama. Patriotic League of Uganda egwire hitaje mu Rubirizi district. Abagurutsigana bashomese bwo kurinda byo buhangwa omurimbara. Initiative ya government yo kugira ngo abantu baragaha kuteme miti no kosa makara yazamu. emitwe y'amakuru yabane kushikibwaho Roseform. At Roseform, we deliver in real time. Roseform. Mbabazi Charity na Loyce Gavah gana makuru Agacencwire mbwijire ishabarisa witware eryambara Lambert Beinomcha yasima abanyadini abatandikira itware erya parish ya Kitabo mu Rubushenyi ari kugira ngo bakakora umurimo murunje ebi yabugambo byabari hamukoro go kujaguza emyaka igana mukaga ku ya parish ya Kitabo tandika umwaka gwa 1919 Eshabareberezi bitwari yambarara Lambert Beinomcha yasima abanyadini abatandikiraho itware rya parish ya Kitabi mu Rubushenyi owagumize ngo rukozere omurimo murungi cyeka omukutungura abikiriza no konja kubarisa ombyo moyo. abantu bambaswe
baswe imyaka 160 omumisho ga altari ya Mukama ngo abahereza amasiko abarise abanywise abatume amasikago mugatera abandi n'abandi bagatera abandi gatere bana banyu bishukuru banyu na bishukuruzo banyu. Your grace nkahigwe misho gawe omwizina ry'abakristo aba tuza kumbeka umwaka ogutaka hwire mstando kumusingi wo kumbeka uburaro bw'abasaserdoti abakuzire ninga barwire izoberi tuyabe his grace archbishop na no kwataraho St. Josephine bakita preparatory school. Ekiro kya kitabide nkija kuzibwa buri mwaka ekize nkikorwa ku ya parish gitandika omwaka 1919 warebekerezi eji waza hariya aha ba missionaries ayibombekire okaza seminary yitejo ukareba St. Charles Rwanga ukareba amajuko mutano abantu agubombekire ukareba the ambience nohura wasima Mukama Staff parish numukurukeyo emyaka 16 tumuke Nsime bwana mukuru nasaba Lisa kugumana umutekatekaho awentunguka yawushenye omuganda abakundene bashabwa konja kugirana rukundo ejo eyamazima. At times, God blesses us with children. God blesses us with family. We put children in the middle, and the lady goes there. And time comes. And children goes to school. Distance. What they would have created. What they created. This one becomes a stranger to me or me a stranger to her. So we should not allow the blessings of God to be our strangers. These people found us together. Byagamba Pastor Alex Turiazayo orukwebembera Divine Holiness Ministries International obar kurisa entama ezaika Al Divine Church Nyamitanga Mbarara oba kujaguza okwisima kama 20 bakwereza Mukama. We are thanking God today. We are celebrating and thanking God for sustainability. Sima mulirano Pastor Alex tatuberede mulirano mubi tatuberede mutaka mubi arese nkula kulana kuki kucyaro TV West ni Senyomo Gideon na Abraham Muganzi. Senyomo Gideon na Abraham Muganzi. Patriotic League of Uganda bigwireho mu Butongoro mu district ya Rubirizi kandi aba batandikire na convoy no bundo buhereza oburimo kuragurira abatura ahabwabsham. Omukoro gwa Patriotic League of Uganda gutandikire na convoy yebembirwe police hamwe na UPDF kandi ofisi yabo eigurwa mu town ya Katera. Kapiyero yuni jakira abantu bana babize betwegite na NRM FDC movement nazindi nitatuza twatanise na Kapiyero yu nsima Mbabazi owaturetera obuhereza nintero muranga abantu bona abisaza rya Katera ahora eno hurangu nihereza center ya kasatu ya kabiri oseho obuhereza bwona nubaburuho emikoreji etirwamwe man boaza pichiro inende kateka zo kujocherisha za rya Katerera omwishenjero. Omukuru Bowazi ni nkushanga ngo mutima guwayereka ogume nagwe ubwo twire nagwe ogume nagwe obutwire bwena si ya kuresire ambulance
tiyakuresire sikani tiyakuresire x-ray tonka president akatuha obugabe yagira ngu nito turonda abantu bitu abitukureni baza kutushakira ogu ayerekera umwaha buremezo bw'ishazi rya katerera rukorabamo ebiteganise ntunguko mu batura twine ebizibu by'amagara twine n'amizi mabi ebintu byo gwekese birukubi itwitwe kakaterera amashomero ga government agiyagabire itwe twine kasidi sikuru na kamwe no kwenda ngo tunyweze ebirungire na rimwe byekoze kandi president yo nisera dargaho tukagaruka tukazomuntara numurebe kuba Kongo muri hinayi oyino kundi yanga ryawe ngukora kwekunda ku general yo werka buta Museveni ari kutugambira ngo tine kwego kusevinga nkitwa abanya Uganda kandi tukabasa kundi hanga gitu tutine sente tine kuba tukora projects eziri ahansi ya mobilization Omuganda makuru abantu abakuzire omuchange cha ankole bashaka kuteka komerembe batari kushisha ebyobuhangwa bwensi okushaboku kwa bahirizo bw'abagurisi babana batungo obushagisi bwa gas cylinders igana aha mukoro gw'abaguriya hari Rwenjeru mixed farm omushomo gwatebekanisibo wabireho umuhandiki mukuru mu ministry ya government z'ebyanga Patrick Mutabwire hatora kwenda entebe yo kujwekera abagurisi b'ecyanga cya ankore omushengero ry'ihanga cyo kwenda kubanyisa abagurisi ubu initiative ya government yo kugira ngo abantu baragaha kutema imiti no kosa amakara yazamo kandi kuko reba Mbabazi twakorana na ministry ya energy tubenezi za gasi tuzihereza abagurusi rero abagurusi abandi kuba kwiza bareberaho mu cyaro aho bareba bari nabo biza kugira umuhimbo wo kuza kuhagira initiative ya government Mutabwire yabasha kwegita bakakora ikigombe kimwe kibahwera kutunga ubuhereza bwa government agira ngo abagurusi bagira association district kibaretere baba organized then mwaba organized in bano manyabagurusi bari mu district omwe nahi bari mu village rero government byo kugera mu kashakayo ninga bakwenda kubahwera babahwera bamanya imwe mumanya abantu banye bari abagurisi aba bashomesebwe nkora z'umurembe zo buhingi no burisa aho bingi basimente bekanise yakorwa twamweji cyo kubanza kombeka amahoro training abatakabona modern farming techniques bakora za biogas bakaba takazirebaga irrigation bakaba takazirebaga ukora he na silage bakaba takabirebaga mwene byona mu cyaromu atukabibegeza abagurisi 10 nabo bayitaba umushomugu kandi barwo mu districts 38 umuganda rayo nazikirabo muri ntungamo babyire mitoko y'Itorero Tawuni ya ntungamo okwera hakurinde by'ubuhangwa hariho n'ibindi bintu bisasize tukumanya ngo ese neyetenga uka ubuhangwa bwensi tukwete environment kurenga ubwarindwe ya sisikaraho ntureba mwene kitwantukorera izoba no kubyara imiti ahubwo kwenda ngo tuboneze ubuhangwa bwensi no kugira ngo ya improvinga umwika ninga environment ya umurukundire umutawuni yarukundire echo Centenary Bank tukugira ngo nekikora hano yarukundire honka no kugira ngo hatira ino scrap twese kukoregana nabo twabakwataraho kuteka wakasente kandi nito twayijumbira mu kugira ngo mukoronkinge miteji twagera ki twabyara nabo bamemba barayo nazikirabu abetabiro mu kubyara imiteji bashabira abatura ukureberera imiteji ubutafa konga indero muranga abantu kujukuma kugireberera amatungo gabo kurebeka ngo tegashishe imiteji kumanyisa abantu bona kugira ngo emiteyi twabyara activity twagirera izoba buzimazima buryo mwa tware kuba kikuru abase kureberera emiti yitu gasha kwa Ram Edwin na Dan Basibye Babari Ram Edwin na Dan Basibye abo makurago enkuyanja y'abantu eyashitiro mucayi kaceka wo Radio West kujaguza emyaka abanamukago muhereza aba bacamwirwa beshongozi batara bamwe na bamwe okurugambara Kampala na handi
okucakara kutandikira omu kasheshe mpaka busesere ubwo abeshongozi batari bamwe na bamwe bari kucamura abahagizi ba Radio West. Abakozi ba Radio West bebembirwa umuhezi wa mukuru wa Vision Group hamwe n'abandi bashagire keki eyibagaburira abantu. The best of the best in this land. Tino kubasinga abana abanyikikindu bakicenga. Aboki. This is Omuyaga. Radio West. Murio ni baleba. Hata hatuna abantu bingi. Tuneho Honorable Francis Mwishe, ujahubira abantu. Honorable Francis Mwishe wabo wezu uhubira abantu. Hello. Nyuma yo kushara keki embaga yigwirwa mu butongore kandi umweshongozi Alien Skin n'uwayigwira urubuga rwo kucamuka. Abandi beshongoza bari mu David Rutaro, T. Paul, Betty Mporogoma, Engineer Jovan, Jose, Peterson hamwe n'aba MC nabo bacamwira abantu kufa kwabura. If you're happy and you know, get up your hand. If you're happy and you know, and you love Engineer Jovan. If you're happy and you know, get up your hand. Buganyuma ba DJ bakomorire ndongo mpako mukasheshe. Ahabwa TV West and Air Atiza. Mwebare mwena aba basize kwisha kubaza kushomerwa nitwe obo Radio West eri kujaguza imyaka 26. Reka tumereho mutugaruka naganda makuru Agacencwire. Agarukurataho nagakushikibwaho Movit nerwo mite nebijumana ohizezo rukugonshaka okutanga endwara zombiri nkobhere ebuguna amazombane ziba kukundeka mwana wanje hata bakuguba Movit bakabita mushipa kimwe
abashomire St Cecilia Girls batongwize ikibina cyo kubagitira hamwe nikituretera twinemu entuguka nyingi twinemu investment club agaruka urataho gabanaga kushyikibwaho Movit nerwo mite nebijumana oyizezo rukugonshaka okutanga endwara z'omubiri nk'obuhere ebuguna amazombaneze bawe tukundeka mwana wanje hata bakuguba Movit bakabita mu kicupa kimwe Are you in panic? Or you're afraid to make a move? Don't worry. With Kazire Red Tonic, you will put her in red moments. And with Kazire Power Tonic, you have your game powered. Enjoy Kazire Red Tonic and Kazire Power Tonic, the natural organic products. Kazire Power Tonic, made from nettle tea, ginger, grapes, and honey. Kazire Red Tonic, made from watermelon, pumpkin, grapes, and honey. Power your game and ignite her happiness. Abakampala bijire ekyo nikirungi nitwe turiyo nitwije banywani noho ine chenjeji anko nobasa okozesa esimu yawe twine momo ruga mwani wirunda chenji wibere munonga se nanye bambe nasimu bitu zone zingahe neshatu necweka ego sebo wanga wanje bishikanushwa sente zampo konka anko nobasa kuziha simu ubiza yawe munozane bisimu byawe oba tuyemeye umwe mwebale kutebekanisa nyowe umukurira naruha kurwo mukasheshe ndio mukushopinga Juma ijo yambe mutaye wa muhebe nta motoka muri mutaha anko nokibonabona kale nobasa kusita simu yawe okole sente bantu mwebale kuyisha mwanyereka rukundo nambwenu nashemerwa kubareba nitwe twasima Mbabazi cyara haho mukaka mwongere ha ruhombo nakunda munongo ruhombo rw'ibinyobwa kandi tekanda iwe to kwetaga kutambura iwe nayo okustama hati tuguma mwiruma shrenkazi cyo hirwe oine gumisiriza werarenko mwerere nomfaratsi gw'omutendo kandi nuguhangara omugongo omubiro gurukushasha okubiyamaje kigambe bakwecha orukwenda resform ensi y'ebiroto birungi Otwiro inechetengo chokushoma bunasi obuzarisa Ivrin Health Training Institute Mbarara City ishomere rikushomesa bunasi obuzarisa arurengo rwa certificate diploma in nursing and midwifery niza kwera ishomereri nirishangwa kachika omuri cyamugoranyi hari Mbarara Community Hospital ija oyetunjiro bukugu okwandika beje basya kurene kugenda omumisha hishomero ebirukiraho terera notu mshanje ibiri kinana neina 13 Ganitano. Ogambe na academic registrar. Ivrin Health Training Institute, Mbarara City, improving community health. Everything could be end. Balcony.
yakweha utamuha umudu nokora ekikire wanyompenkoni nushumurira kushemererwa uhuriro bunuzi na nobusinge nuenda kuchamuka mpenkoni igenda yakintu cyo kunywa cyonka mpenkoni ne kwamani uhindiko mushija nyishija mpenkoni ni rukundo n'ubugwaje teri kuteza hangova narisho kuterwa umutwe sinza kutambura ngashimye de kumpenkoni ukakasi kwata nawe nywako tunge icupa yawe hati omumaduka gakuri hihi no mabarago no mwihanga iwo mushubuzi terasi muzitezi mpenkoni wakinkorire Skylight Hotel, restaurant uhereza bwo murembo muri Mbarara City. Ahi barukereza breakfast, ngakatogo, omelette, Rolex, shumbusha, chapati, chai yamate, eyo mukaru, akatunda ko murembe nebindi. Bineyo na chamushanere kutandika shamu kagazi ihangwe. Nibateke nkoko, embuzi, echenyanja, muchamo, obushaza, akaro, ekitoche, echozi, emondi, greens, obutura, eshwiga, kande cyo kunywa. Nichigenderaho. Hey, manya bino buraro burunji bwo murembe. Aha bei nunji kandi warara Skylight Hotel Mbarara City. Breakfast ne yabusha bine rooms eziri self contained DSTV security rije kandi parking ne yemarira. Bine bara yo murembe. Pool table, sauna na steam bath hamwe na conference hall. Skylight Hotel ne shangwa omuri Mbarara City wahingura kace aha Vision Empire orguto rwatora katete. Ijukangu nibo ba director ba Skylight Hotel rukunjiri ebirukiraho tera notu mushanje mwenda 18 58 38 ninga notu mushanje notu mukaga 36 Noyenda kwishikiriza ikiroto cyawe ecyo kwera amagara g'abantu nitwakira Hafini's Medical University itendekero eritongozibwe okushomesa amashomo agebyo bushaho omu East Africa. Obwa hati nitwakira applications on mashomonka, Bachelor of Medicine and Surgery, Pharmacy, Lab Technology, Weekend Nursing and Midwifery, Medical Education Nurse Tutorship, twine na Diploma omuri Nursing, Midwifery, Clinical Medicine, Pharmacy, Lab Technology, otebirwe na za certificates omuri Nursing, Midwifery, Pharmacy, hamwe na Bridge Course. Twine laboratory yo murembe eyo mweji ari kubangurirwamo tuyishirire ahamikutu yitu www.fmu.ac.ug tandika urugendo rwawe rw'obusinguzi na Fins Medical University. Fins Medical University okutambira amagara g'abantu nugwe mwete gwitu. Mothers of Africa. Mama, will I ever be the best doctor in Uganda? Well, you've got to be like Agacencwire, staying strong and going so far. Never give up till you reach your goal. Okay, Mama. I'll be strong and go so far. Lasting long like this geisha bar. Strong and last long. Like geisha. Wararoteka tekera byo kombeka jeno mu ba Dubai P&C Uganda Limited abari kushangwa omuri Mbarara City obwa hata bafurikire kimwe bakaruga aha Garage Street no bashanga Makanising Street aha kizimbe cy'aba sister hamwe na hashungine na Chosiga House hamwe na hawe house yabo rwogoma eri kushangwa aha Victor Bwana Road washumira aha banda byembaho ogwaza Andrews ahu akatareka Makanising kafurikire aha we house yabo bine hotel nyamwingi enchene mpango nka 60 by 60 na 120 by 60 okurga Twyford Kenya na China mikaso size zona nebikabya adhesive nka quick stick tire adhesive erukusiba tire zempango namabare gahabisika na swimming pools twinitaji shaka waguro mu bwinji transport eruho washika showroom yabe ya hawe house ebintu byona no butandu bata. Manager, ogito wagito. Konka batu mu kidara, kabataka jiremo. MC takiziri. DJ atumwe na wiring ebyoma. Tugumisize shanki ibiri. Bantu mareka turgo muzano tugume twatesha. Twagamba shamushanju zibe shamushanju. Tikizana ngu okushara cake ni shamushanju. Nizeze zenyune. Dio ni shara cake tukazakunyumbo. Na wapesi yona nesente konga tanywire mbogo. Nikushekere nikuteganisa wenda ninyende mbogo yoka.
nembogoka ntaba mulungi ayibambe nekorera ayimukama wanje okagaruka meshahara zanje. Kuruka yumka humro mganda makura bishaba shomire St. Cecilia Girls Vocational Secondary School Bushenyi batongwize hecibina cyo kubagitira hamwe eca skoga abantu bajirangu ecibina ecincisho kubayamba okwetungura no kutungira ishomero ryabo rya St. Cecilia Girls. Abisha bashomire St. Cecilia Girls Bushenyi kandi abo bwahata bari abakazi bebitiye nisano bagira ngo bashaziremo kwegita hamwe okwenda kongera kwetungura nka St. Cecilia Old Girls. Merdina nyino mujuni orukura St. Cecilia Old Girls Association najyangu ne besimisi ishomero ryabo ahabwe mico n'emitwarize iri yabatiremo. Dene kinde kibina kiteki nikituletera twinemo entunguka nyingi twinemo investment club saving for our future twatwakuzire tashanga turi abakikuru bakushabiriza twine miliyoni zikurenga 10 tukatandika 2015 konka twakibitwe kenda tuchikore ahabo kugira ngo tureke fa ahishomero ryonka nari fa habaferwa kwiyoni twenka twekorana yombeke nk'abana abashomire St. Cecilia abo bwahati hine binte bahwerera ishomero ryabo gukora nko kutimba amezi okumbeke binabero kandi hine nebinde borekerire gukora tuyambira ishomero twakora ibintu binje bintakugamba ngahezayo kandi nitwachukore bindi nambwe no myaka miteri kwija numija kureba ibintu St. Cecilia bazi bato abakigumye ishomero yes St. Cecilia karebeka nk'ishomero yaberya hansi konke chikuru cyabyona no kureba washoma kandi wa more focused. Mukuru w'ishomero nagira ngo batandikire ntebekaniza zo kombe ko buraro bw'abejo butsya kandi amasiko gari go mbeshiki abashomireyo. Nangwateche shonka nabashaba no kugira ngo bayongere kohereza abana barunji abarashomere St. Cecilia bakagasirwa nkabo bonka okwagasira. St. Cecilia Girls Vocational Secondary School ekatandikwa mu mwaka gwa 1998 kandi ubwahati einabishikerukaga 20 gasha kwa Elias Rutugusa. Webale Elias Rutugusa abakazi bashabwa okuba obuhamizo obw'amakagabo no kurinda amakagabo gakagumagari mu buteka ebyagambirwa mu kushaba erizoba hari All Saints Church aho muri Mbara obwa kanisa erukuze kiro kya Manga Darina hansi y'ekigombe echa Christian Women Fellowship. hagati y'ibyeshongoro byo kwimbisa no kuramya abiciriza bo burisa bwa All Saints Mbara bayegita abiciriza abandi okuze kiro cya Manga Darina ikutasa kuba memba habanza kubaho kutasya bakazo mu kigombe cya Christian Women Fellowship ekirukutoye mico ya Manga Darina kandi aba batere ndahiro kanisa ya Uganda mu izina rya tatitwe n'iryo-mwana n'iryo-muyirkwera nibetegerezo bukuru n'ebigendererwa by'ekibina cy'abakazi abakristayo ebyo kubasa kwegesa no kuburira n'ebyo kuzya enjiri ya Kristo mu bantu bona ahubwo kombeka kama okutina ruhanga okwibutya umutindo gw'abakazi n'abeshiki abakristayo Mebo twinamatsiko nuwe yavurira kandi yayijusi y'abakazi ebigenderwa by'ekibina cyabo bakutasya bakwereza umurimo manyabaza kugenda kuburira enjiri ahubwo kubejo n'ikimwabigendererwa bya Christian Women ekindi kigendererwa no kugira ngo twaza hamwe turongera n'amani twongera n'ubwenge omukora umurimo gwa ruhanga omukwega hamwe omugani makuru abakristayo bashabwa kugera rukundo hamwe no kukoresa dentaranta hamwe n'ebyobwige bahirwe ebyagambwa omuburuzi Bosco taremwa hakushaba kwabaha kanisa ya Rwakiruri Church of Uganda omurevereri Sinjiro iwazo uranga kukirire iwoziriye bangaye obwore bro muntu naza kurara ko nangwatira na miss okagamuhereza Rwakiruri yagira imanyamba miss ko mwene umushano w'umugabura nangone unareba mwene cya miss
Icyamisi gwacururi cyo mbona kitwaraganye. Amizi gwacururi karigabura konko gwarebere ko muntu nabura no mizuku nabamisho ukagamuhereza ndiyari. Imbabazi ndazi kirota. Nango bagwagiza piki okaraba muntu okareba abona atambura nakoza konko kagaga kumera bako. Okushaboku kwahitabwa munohereze kusinga akaruru ko kwa tebenda ya NRM habwa Isinjiro district Lilian Ruteraho. Simarhanga unarga umkanisomu nishukanga gambe cheshongoro cha 2014 ekikuja mutinditwa shoni nakache okwamisi narye kandi nimushika kubeshongoro rastanza ya kashatu abayibazo mkanisomu mwana mukishuka eri kugira ngo byone biyandaganise cyari bihindura Abantu bashabwo gukoresha by'ubwige vine kutarukurubatira abandi. Inapula ngo cyo cyo yine kugira ngo kaceheze. Ruhanga kachikubisya hazo byachikubikize naye nabwo cyo kwachikoresa obundi kikawera abandi. Ruhanga kakweza nk'ebintu nangwe washanga wacira nk'abandi. Konkino teka ngo abantu boto bashimiye kubaje. Kuti niye shimiye kubaje nyinga. Konke cyari kubagambira waza hamujuni. Hine chikubasa kutega. Nangwe n'ucyakutega samushiti ndategeye. Konka hine chikubancha gamutu. Mbasho kuni agenzera ndiko nizere nangwe bonkisha hatobwa ndio wamani. Ahabwa TV West ndera achiza na Ruth Nwamanya. Obwebembezi bw'ishomero rya madarasa atanu ndizina myanya mitanga batongwize okurunda na sente zo kumarira ecombeko ecicibina icabura na cumwe omukoro gugwetabirwemu abakachiko kishomereri abazire n'abantu abo mu ciciro keci. Okuombeka ecombeko eki kwebembirwa bashomera hishomereri barukuhirwaho abazire kandi hati baryo muhururu yo kurunda sente zo kucumaririza. Sofa itwakisiya chihwiri ukombe cyashaka tutuenda kuchimaririza ngashigite finish umurumo tugubariri zite bio choose bills of quantities ziroho gwetaga miliyoni rukaga kumaririza ikizembeki abana bagacishobora mu kiremera kire mutarazo na toile suna flash kengo cyo ndashaka for students kana butishaje kandi organizers ba fundraising engage so tubeta mwena abantu bamukama mwize tumarize cyo mbebeki education yambara na Semanda Hassan, or chairman wa management w'ishomereri ya madarasa tunul na shababu bona binubwe koro okuba kwataraho kumarira ecombeko eki. Umwanadamu kwa kuba nafa nagira ngo ayuruhanga kuruno paya akanya kake edakikemwe izoba ebiro nkasadaka nkakora umurimo nkogu nkabarubumba twabashikirire. Okuombeka ecombeko eki kubarirwa kumaraho sente zirukurenga miliyoni 5.8. Nitubeta ebiro 24 okwezi kwa 8 omwaka ogu 2025 nkowola ba obdies ne ba ogizi bonna mu Uganda gatako n'abo abali mu diaspora mujje mumalirize ekizimbe kyamwe kye mwatandikawo. Mwe tubashaba kushagiki bwanyu twareka ba aprons n'emitwaro 2 twine reflector n'emitwaro 2 muje mutagire bantu baranga. Omugani makuru abashomesa mu mashomero bashabirwa kutamani omukwegesa bejo kweyikirizamu. Ebigambirwa harakigarama senior secondary school district ya Matoma omumpaka zokha speeches z'amashomero ga senior agaryo mu kibina cya unsa district eji yo murundo gwa 35 ahari kigarama SS ahabwa Matoma district twabona amashomero garukuhika 17 kandi amashomero ago gadurira teams 20 haro team y'abana ushanga ine teams ari ushomero w'abana ushanga ari ine teams 2 so mbenu izobero twasibaha abana barukuhayahayana barukoresha ubwonko. Ubu turiye umurire wa politics
noreva umuntu ko kubuye simbere w'abantu ndakaruru w'abantu yenda kusinga ubururugi wakugotine sende note ko kugambira abantu bakakura. People will never grant you any credit for having graded very well. No. So when you go back to school, let's concentrate on books. Amakuru agashakwa na Good Fatuma na Ben Muhozi. Ochiriyo noreba amakuru Agacencwire reka tumareho tuce na gando targabo. Oino mukoro nkembaga yo kugitwa ukwinjira graduation okusima enchiko za AGM nemikore ndijo yona abatina events bakuretera ubuhereza bw'ururengo rwensi yona ubwa decoration mega tents hamwe na tents zebike bindi byona akasente kenshiko tina events nibashangwa achombeko echa Central Market room number 17 ari Mbaguta Street omuri Mbarara City ukumanya biri kukiraho tera noti mushanju mukaga hata itano chenda na mwenda ananeina tina events nito twengo muri burenge rwizoba abino buhereza bw'umurembe. Katochi ino bunuzi bwayo katochi kerya hamutindo katochi okurugeri izoba abantu banje tibarigaruka kugire nakwa hamutima byaguma bina mashemererwa ahabwo kuba natongoze cyo kunywa kisya echa katochi mugume munywecho katochi ino bunuzi bwayo katochi kerya hamutindo katochi ine chama chayo muhute katochi yerya hamutindo katochi alcoholic drink inuzire kandi terkuleta hangover nekogwa bakabiri Foods and Beverages Company Limited otaka ikize myaka 18 otanywaho. My name amazina ndi John Patrick Yaranga hazo kumanya kuturumu aha twine masarazi awejo ngizi ntarkumanya kuyen 12 fresh sore kiza aho naho nkazo fresh sore bamba sore yabo kongo mungu tukozesa ile birunje byeyine sore yabo tekukira korarara aha ni ndisenkoko sore ni njukoisa ku brooding enkoko nke 15 15 shanga ziri mburuda mweniwe oasaruni abamashomero abamaduka abazafamu n'abatunzi benkoko banyine maka abamabara na za hoteli tunga sora ya fresi rero kora amagoba ijuka ngo nibagikushumikira bagikanike kandi bagaruza mekiri kusisikara aho gabusha free ebiri kukira hotela noti 8 noti hashatu na mukaga hatano na mushanju ngaga ni 5 eyabusha mukama simwe siwe kirindiriro cyarwo cyashira abantu bo mukatare ka Makansing nitubasya amakuru marunja gakwatirine no kombeka akatara ko muremba ka Makansing nko muri ngo gumako kwenegeze tungu ko murembo rwambarara entebe kansa yahwire kandi umurumogu no kukumara emyaka 3 okutandika nebiro 30 byokoze kwa mushanzu omwagwe 2025 omubwirobu abashubuzi nutsa kufuruka kubani twora omukatara kasya aka Andrews kachiga ina Dubai Tiles Warehouse tubase kureka contractor kutandika umurumo go kombeka bwayima tugaricyo mukatare akari kurebeka je nitushaba abashubuzi bakastoma hamwe na stakeholders mwena kwetegerezana no kwakira empinduka eji Mbarara Council eyire kureba ngo buri kimwe cyagendera mu mateka abwetunguka yo rembo okumanje bukiraho tera note mushanzu 2 cyenda na mukaga 20 ningano basakutayira office zitu omwanya kwa katara kasya kachika yina na Dubai Tiles Warehouse abantu bambarara isingiro lyantonde ntungamo lokojiri kanungo kisoro kabare rukiga na burengero bwizoba yona nomwe two mu kiterane ecebebirwa mushija warahanga Evangelist Timothy Kabare wohanga hamize nemero mu mikoro nebyo kutangaza nabo manyiso ebi akozire hagati yanyu ekine kiterane rugogoma turi muri tubaretere njiri eyamani omuchaha cha Kabale Stadium twebiro 8 ebiro 9 ndebiri 10 tugyaba twine mu mupira ogwamani bo bana
bagira hasi bakaja ngo byanyu byawa nitubeta mwije Yesu nayenda kutambira engwala zanyu zona kandi ogwa mukaga nitwija kwa twine lunch free of charge. Nitukwanjurira Mbarara Institute of Health Sciences and Management ishomero lyonka eri cyashingireyo okugunjura abashaho hamwe n'abazarisa aharurengo rwa certificate na diploma omu diploma in medical laboratory technology, diploma in medical records and health informatics, diploma in pharmacy. Rero bagaruka bashomesa certificate in nursing and midwifery. Ishomereri eri in medical laboratory erime byoma nebereba ko muntu library eyomurembe computer z'ekikacha higuru kandi byemizano bakabiteka mamanika kandi ishomereri rahamibwe ministry eyobwegesiye na ministry of health kandi bine bus rugogoma eyokutambuza abeji ebyombeko ebyomurembe hamwe no mwanya rugogoma go kushomeramo ebitabo ogurukorebeka kurungi nirishangwa hangudo nyegendwa eyambarara isinjiro odaka kiro mutahuni ya kaberebe okumanya biri kukiraho note mushanju ibiri kaga na mushanju ashatu nibiri mukaga nemu. Mbarara Institute of Health Sciences and Management, we strive for quality health. Kurukayo mu kahumro abaturo mu rw'ejo nibashago kwagira okuhinga emiti na mnonga eyebjuma chwero kutungure mirire mirunji omakagabo ebigambo ha mukorogo kubyara emiti ho mashomero mu rw'ejo district. Ebi bigambirwe kano gonza korekwa obirajwe Kiremeja General Paul Muhanguzi aha mukorogo kubyara emito mu mashomero ubwo bakwatanise n'ekitongole kya CICD Uganda ninga Chete Center for Integrated Community Development Uganda ekitongole kiri kujunana zubwo kutungura eby'ubuhangwa mu district ya Buhweju kabire bakire ko Somalia ensi no mushenyi gonka tibine mitiyona titwenda kandi ngo tutushange twagire omu desert nko kubari ekindi no mwijuka ngo nkabududa enshozi zikagwa emete byirwa mu Karambi Primary School hamwe na Bisya Primary School agarukushanga umugomboro ya Karungu hamwe ne yabisya muri Bisya aho abasirikare binji abamahega Uganda abakwasire Kampala ba training ngiri umwaka gwe 2014 tukaretaho president omutarehe 6 kandi hayombekwaho na monument eje mukureba abo basirikare bamawagwira aha nangwa na successes narshi training yabira kandi ntubyaro muti kugira ngo tumente tubijukiraho kandi turinde ubuhangwa bwito bwa Buhweju ekintu kikuru munonga no kugira ngo tutireho rutindo rw'abanyabuhweju kwatanisana na UPDF ebyo kutungura eby'uburambuzi mu district ya Buhweju tubikatirwa mu mani no baharabe hari emyanya myingi eshemerire kutungurwa bakaba turaganisha classrooms ibiri structures ishatu hamwe zirimo na office konka sofa bakateka ku ibiri emwe tubagireta kandi ekindi bakaba turaganiza kutekaho water harvesting system nayo tuyija gasha kwa Juliet Charsima Ebrujiro mbruru rwa meya owambara City North gumisiriza chabwisho no yayesimbire nawe Benoni Mugume ahakwate bendera y'ekibina cha NRM akwesimba habwa meya bwambara City North tubikaterire bwanyuma yo kuriro kubarakarura habwambara City Patrick Kawesa okurangirira chabwisho nko musinguzi nko sinjira karuru bitu hachwaho ubwire buce akahindura rimi akagira ngo akakore nshobi ngo wabirasinjire akabari Mugume Benoni Obururo bukarangirwa harwa kanasha hitano z'eshuro kandi mukubanza bakarangirira cyabwisho nk'umusinguzi no bururu 950 kandi Mugume ngo akihayo bururu kanana runana 25 bitu bwanyuma yo bwire buce owarangirira karuraka akagira ngo akakore nshobi ngo Mugume nwe yabiyasinjire commission ya NRM ningo mu tribunal kuko to kwerangira to kwestamisha ukakora judgment ukakora urukiko yenda kumuhabura mu wanu wanje noreba nabwe ebintu bimvambiye na mukwetegereza kuba aggrieved ninga wanyigisizwa umukaruru noza competent court ninga competent office uteka ya piri yawe batwete so ejo nshonganizwa kuhandura ingwa revendijo and which is Kampala mukakika ka tribunal echamara munonge chinkureba aha nyamushime kubantu yemera twarangirira especially abamahuriro kugambira abantu bazamira mu yabo ahwa security reasons
akakavuyo kindukura bagura abantu bakwerangerera bakugenda birore no bajubilatinga timanya bose security nishi yakoze. Aaron Kanyikirize Ikara, chairman wa NRM Abambara City North Division, yagira nkawesa kuzera nshobi obutashita musebaje zombi bakataho mu nshonga zabo. Kano bakonfusing ikintu cyone. Office ya RCC iryo mbururu rwa NRM izarubaju taking over security. Kabandi hondo kubyerebera no abantu ubona bajabirire bashatuna bariya ne 12 no mutwaro tingimanye office y'iceko ndo mbururu wa NRM. Yona niteka ka NRM tugaruko mu nju yitu. Tureke kuryana tureke kutwagwe sente na registrar wenyine je shaha wenyine ogo bakabire bamutiro mu cyombe abo kwani wariyo na leta confusion ejiyona to kubasa kugira ngo ubwo bimurangirire mbere takabyetegereje no mubira abarasinzire abanza za police na bakore statement atushobore ukwagire kurangirira cyabwisho byabe nagamba birata kubimanya nubwo aburi akahakanisa twagaruka tuwa musinga kandi ati nayagaruka ntuza kumusinga. So sakandikira president sakandikira Tango Doy eje corruption eje cheap must stop in barara here. Abantu binji basingirwe binji bahababire binji bino kwetonga. I don't see why no picking ambiche bikabani bibateka hamani minji kandi bindu kabitarwaje. Omugandi abarabire ho kwate bendera ya NRM ahantebezara zimwe na zimwe baraganise kutamano hakutungura ebyanga byabo. No abakozi bayine bizibu byabo harohe bizibu byemisara ya abakozi aba government etakuongezebwa tinka muraga na bya addressinga mukanso mbayini nyikara nawo tubaire tulamu mukanso mbaire tinka roraga kansela wanyu abakozi abo mukatale ngoizire kumanya bizibu byanyu byemisoro rundi yebintu byanyu nko barukubiba abasuma naki n'ibintu byanyu nko kubirayahurwa ukora hamu kuba musonga nko kuziri mu unions zezo zetegekire zita kurora ebizibwe nko kubiri mu unions zezo no mbakozi abanko kubali mu unions musieg tukozera tutakora twahikiriza obujune obakutangatangana obutukolire hamwe. Gashaka Fred turyakira kabango na Daniel Bingana. Amakuru kurwo muri ryantonde abasenjero kwate bindra ya NRM handengo zitari zimwe na zimwe mu district age bashabwa okukorera hamwe bari kwebembeze nkwatansanonje n'abatura bw'intunguka ya district yabo. Abebembezi abarabero mu kacencu zo kwate bendera ya NRM ahandengo zo no mu district ya Ryantonde nubashabwa kugira umujinya omukorera no kugarura busicanga cyabo. I therefore declare Sima that Moses Ali, who has polled the highest number of votes as the duly elected NRM flag bearer. Moto yange mukaluka nebadde eganga ekigambo kimu nti beerawo neerekana abalala beewo obulumi ku Munalyantonde omwo oba bulumi ku ffe ffenna sigala era ngamba nti obulumi ku ffe ffenna tujja kusigala nga tukwatira wamu okusobola okubeera nga tukola ki tutambuza bulungi Lyantonde yaffe. Ekinyoro kiri kukola ekyanje indaganisa rukundo nanokugaruka enyuma habwokuba kubaine rukundo mu bantu bawe abokwebembera kandi wagaruka enyuma nomanya ekyokushakira abantu bawe konka waba otagarukira enyuma nomanya abantu bawe kibari kwetenga ekyamazima tokubasa kuza omu kanso bakikira ekintu ekyotiine. Obururu n'oburabe butirwa abasinguzi bakarangirirwa kireo fast kamarwa omu babire besimbere nayo tombuyitangwa karuru tukarabire mu mazima. Shabe kibina kya National Essence Government oguma cyatu ebiragiro omu mateka kibite okukora hakanko cyukurebera tiko akanisa kutora no kwasema konka nindekateka ko hariho ebitagenda kurungi abo kutureba nahangure gomborino omu district ya Ryantonde tuine gomborera munani nahangure gombori mugezi waje hangure gombori ibiri so konka bamurangira ko muhamisa. Umugandi Brigadier General Emmanuel Rwashande omazire kusinga bendera y'umunyeshengero wa Rwemiyaga naenda government eshagika bebembeza basyabona ahabwentunguka yebyanga twimikire government yibikiremo yabahereze ibyo batakatungaga kamarwaro kamashomero ka secondary schools ga seed schools
nk'enguuto nk'amaizi nk'amashanyarazi ngo nababone kutukuza kwenyegera hakeki y'ihanga baze muri liberation kw'ihanga kuri ya liberate ebi rwashande yabwambira abanyamakuru mukaye bwanyuma yo kusinyisa Theodore Sechikubo bururu mutwaro gumika kaga 358 gasha kwa Sandeke William. Tugarukana makuru agabye mzano Gumaha TV West. Abakampala bijire ekyo ni kirungi litwe tuliyo ntwije banywani noho ine chenjeji anko no basokozesa esimu yawe twine momo ruga mwani wirunda chenji wibere munonga se nanye bambe nasimu bitso nzinga neshatu necweka ego sebe wanga wanje bishikano shwa sente zampo konka anko no basa kuziha simu ubiza yawe muzane bisimu byabo oba tuyemeye umwe mwebale kutebekanisa nyo umukurira naruha kurwo mukasheshe ndio mukushopinga Juma ijo yambe mutaye wa muhebe nta motoka muri muta anko no chibonabona kale no basa kusita simu yawe okole sente bantu mwebale kuyisha mwanyereka rukundo nambwenu nashemerwa kubareba nito twasima empomba bazicyara haho mukaka mwongere ha ruhombo nakunda munongo ruhombo rw'ibinyobwa kandi tekanda iwe to kwetaga kutambura iwe nayo okustama hatu tuguma mwiruma shrenkazi cyo hirwe oine gumisiriza Erizuba nza kutayire cyaro mufite butosha kakuba kuriyo kwesima no kushemerwa Ombirabira inganda zitazi mwe na zimwe nebyanga bakabateranira hamwe kusharura ibishaka by'embere konkebere abakugu omukampani ya Movite bagitsire birungo byona omukindi ikakukundeka mwana wanje takiruho kuteganiswa Movite habo nirwo mukushakira ibishaka bitari mwe na bimwe okutambe ndwara zombere nkobhere okweyagura ombere gwona gubaje gubereshera omwana nabasa kwesiga Movite habo gel aloe vera avocado ningashe papaya Movite okweyesiga izoba lyona. This is a people's game. They will be bubbling about this one for weeks and months to come. Wherever you are, whatever your reason, it's on SuperSport all season long. Get and stay connected to DSTV Compact and GoTV Super Plus with Kawiki available on DSTV and GoTV. This is a people's game. They will be bubbling about this one for weeks and months to come. Wherever you are, whatever your reason, it's on SuperSport all season long. Get and stay connected to DSTV Compact and GoTV Super Plus with Kawiki available on DSTV and GoTV. Nze nebaza nnyo Red Cross yetuyigiriza mu biseera bino okusinziira ndi etuyigiriza waliwo bannaffe abavuga obubi ku makubo okwo ku nguudo ez'obiki naye tulaba Red Cross bwe yatuyigiriza okusoma ne tusoma kiki first aid kyeki tuyambyeko okusinziira nga bwe kiri
kubanga njebaza nnyo. Prudential. Let's face life together. Tuli nawe. Makuru agebyemizano abeji n'abashomesa baba scout okurwa mu mashomero 18 ago muri Mbarara City erizoba bahindira kampi yabo bwanyuma yo kweze biro bishatu bari kutendekwa obukori obutari umwe na umwe omuri Nyamutanga empakeze tabwe mu group 7 akandi echikozreje zarabaho kushwetera omuza Uganda yona hezirikwisha kubaza ryo muri kazi omukwezi okwa munana. So ababana Mbarara City mumukima yagengu scouting is under Ministry of Education and Sports and specifically under Physical Education and Sports. So itonka department ya yobwegese omuri Mbarara City twehireyo kandi zagumuza muntu ba supportinga mwe no mukampe yatanukira rwa gatano officially tugegiremo ibintu byinji kwatanisa nabatahi bite twasa kweta cooperation okuronda abanywani creating whole friendship, new friendship, to have a competitive spirit. Birahe biro bishatu training abana kurugom primary up to tertiary institutions ahundi gambira empakeze twiremu camping competition z'aba scout zaheza kuhendebwa kandi twine abana maganana nkagana mshanju twine leaders makumyana kandi twine na assessors babiri empaka zahenderaje barra ame webariyo kuba murebe muronje w'amakuru Agacencwire wabana bagawisiyaho n'abantu Mbabazi Charity na Loyce Gavah ntwenda kubendeza kurara kurunji agandi gategereza nyinshakare na Sandensia ekubere eyihorere. Eshaha zabishatu zechiro na You can now get all the Chibuzi out with MTN voice bundles. Call all networks. Kubei Dondoro. Buy a 25-minute voice bundle for only 1,000 or buy any daily voice bundle of your choice. Dial *100 *21# and select daily or use the My MTN app. Mushana Productions nekushyibwaho Muji Hotel ino buhereza bwa restaurant yo murembe erukufungurira byo kurya nebyo kunywa binuzire uburaro burungi otwizwa kunaba turi kutagata Omuprogaramu egi obuhabuzi bw'omuzire n'obwetagwa Mushana Productions. Endagano yitaka endagano kaya bendagano
endagano yitaka endagano kaya endagano 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 kiyegwira mazima mushinja bamukingire twine kuronda sente ze tukazitwara akatwereza endagano yitu esente zawe ninzimanya mwamba kugira ngo nakweshare kirashi ashana yajyama mazima natandikira kuri ninkweta narinda narenga ngo riyo munjo byami ishaka kweshegerota tinka kweshereka mucyara bendeza niwe kiraguye nyine wanda sente zimpereze kare reka ngezeho nzironde bambe kiragwire endagano yanje riyo akarejo kiragwire karejo tantwara ritaka uronde sente zemushinja tuzumuhereze uryari ati reko takaza hari reka ngezeho sente nzironde ati shukuru gari yari koma ryari reka ngezeho kandi nakikugambira yutinga basa kunyaga amazina bamukingire twine kuronda sente ze tukazumuhereze akatwereza endagano yitu gira busingi gira busingi yo kagira busingi takari yawe ryo mbanka okagira busingi niende sente Shami oko kuswala kwangu kora bino stwala no sikosibyo kwenda ku esente nakuzuranda mukazi kwa ngota kantwara mukubunda kateka teka nguna nkwesherekere